I neki ljudi, neki pojedinci u Hrvatskoj, a osobito u svijetu koji nisu bili prijatelji Hrvatske, govorili su da nije trebalo rata, da smo i mi krivi za rat. A ja sam govorio i odgovaram. Jest, ne bi bilo rata da smo odustali od svoga cilja da stvorimo samostalnu i nezavisnu državu Hrvatsku. Mi smo predlagali da do toga cilja dođemo bez rata, da se jugoslavenska kriza riješi preobrazbom federacije s kojom niko nije bio zadovoljan, a naročito da je hrvatski narod, da se riješi na taj način da stvorimo savez suverenih država u kome bi Hrvatska bila suverena sa svojom vojskom, svojom monetom, svojom diplomacijom. Nisu prihvatili, pozivali su da mi ugrožavamo Srbe u Hrvatskoj, što je bila laž, jer smo mi tim Srbima jamčili sva prava. Ali smo kazali da je došlo vrijeme da kažemo dosta je, više niko u Hrvatskoj neće biti gospodar do samog hrvatskog naroda. Spremali smo se, znači, da ostvarimo svoj cilj, ako možemo mirnim putem, da, ali ako ne može, i ratom. I u tom ratu smo pobjedili.